Ewana ni Champions League rwose yakomeje kuba umuriro hagati y'ikipe ya Napoli yakira ikipe ya Chelsea kuri Stadio Maradona hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikipe ya Napoli rero yaje kuba itsindwa ibitego 3-2 biramutse. Joao Pedro yaje kuba yigaragaza cyane muri match yerekana ko ari ku rwego rwo hejuru cyane, aho yaje kuba atsinda ibitego 2 mu bitego 3 ikipe ya Chelsea yatsinze, kimwe cyayo cyatsinzwe na Enzo Fernandez kuri penalty. Ikipe rero ya Chelsea yashanaye tike ntabwo izakina playoffs, ahubwo iyo izakomerezaho izategeza izava muri playoffs ko yagiye ari ya gatandatu n'amanota 16. Mu gihe ikipe ya Napoli bakinagayo yese iba eliminated, ntabwo izakina na playoffs habe na gato ko yagiye ari ya 30 n'amanota agera ku 8. Bayita Champions League nuko imeze rwose, ibintu birakomeye cyane. Champions League nuko ihagaze.